Alright, I was over the weekend, and I say police actually abrantie baako ya o ma tu so ewo Ewak Stadium ya wa Accra wa bra Nigeria no tini ya ye friend no Asake ebepie mu ewo Ghana hanum sei na ye ko story ni mo no obi e kanede ewo social media no so sha ase no we all saw the videos and na trendy wa bra abrantie ebepie mu ewo Ghana hanum sei no mekwa no the medical hu ya na misuro kakra of which nobody talked about say na oteka so na o chiska o tuska gu na o cost chaos because people were rushing so almost abeka scanning bini ade and I'm sure say enanya sampeto bi prepare bi tete bi so ni ade a ni nyina no na yampe ho asem anka because you feel say your festive season mu and na obi anigi so de obi a entumi entina obi afa ho so and people were also talking about the fact say nti Ghana ni kopie mu ewo Nigeria say and na you're coming no ana I didn't know you be say because abrantie ya your friend no pani Cyborg ono HSN ne fan kase pa ene Asake ya wepie mu ewo Ghana hanum senti nam so ema wo ma etu so ekosoro ema one shot be miensa ode ewo kame ne artist anase ne favorite ya ofi Nigeria abepie mu ewo Ghana hanum se no ena posi chese yenye ne saa untumi mfa open untumi so na onye de open nam so ama ya friend ede ne call police akache na eba na police to nsa ede friend no omode letter esan etato ya omode eba ye if it's a police be obosi gina ye bia na so beto na mo bia na our reasons to the intia of friend no nti we eye letter ya if police akache ya eba ya e kire se ya che no na kata no mu chechiri mu into 5 sections and paragraphs the intia wo mo ache no didi kan no or say cyber security cyber vetting team no ya wo mo ehye CID department na se hu say viral video bi ekoso ya esi ye ewo Ewak Stadium ya wa Accra na no December 28 for no 2 was say abrantie no o ye suspect no din ankasa de Abubakar Sadiq ya dodo no a friend no Cyborg wache no eye 29 December no eche no ede no call makache no we no che say weapon no ya odidi say adwuma no eye dryer MK12 firearm weapon ena odidi say adwuma no ya register no 22-GHA1162 and what chere say the toso 4 no police chere say oguso eye hwehwemu ede afa saa warning shot na oye no die ntia ema na yes no de twato no mo chere say empo se wa line se utu a aban no emma wo kwan se ofiti ya no atam na pepepepepe wo de ye de wo pe enu nti ena wo mo ache no no mbehwe na omo atoa so e de akoma court no na court na hwe e de atentene ato de wo se eda ya chief inspector Bridget Baba now ena ode every criminal investigative department o makache ede eba intebusia na say ena nam so a ema police for ede omonsa eso abrantie Cyborg emu nti yebusa se eden na eba anase den na ACC to the extent say otumi koye saade ni nyina because asa ye de name bi di agododo interior minister president ene yura IGP omu nyina na nkofo bisa say nti omu ohene fa nima we nyina yede cause because Ghana artists for be so concert be brase ewo Ghana hano within this season ya ye hu bibi say nti odobe nko ena ema na sa tumi na courage no ema no ede eyesa eye nigye yenyan no anase yonkoso anyenye na asemi si ye no nim say ena obi so ena we nyina ba intersect na so ene squad bi Ghana fo bi eko omampanyina kache eko hwe se nka obehwe na wakosere se omampanyini fa ne ho enche na so ko ye no amfa omampanyini John Roman Mahama kache ne se mra demra nti se wa ya ade anase obumra so wosemra no so itumi ene no edi aso se ombeso manaso munso no de wakane de ato no nti yeso ye hwe se de mampanyini kan no ne kwan so ano no anase onfa ne ho nche ne fi se sabe de ye nigye bre ena ye out of ebi anigye bi ena nam so a ode ye sa de no nye no botai anase timopo bi se bi okobotuo akokum bi anase wa shada se okoso chaos bi anase tension bi e de ato obi bia so but
ni nyina no mmara se man panyin kan nti first yenko na yenko hwe the main firearm law no ya Ghana ye main firearm law no yenko hwe the Arms and Ammunition Act no 1972 no eka no na bebia me de ba akopa eni eho na me person yin na ye hwe o say police officer may arrest without warrant anyone has reasonably believes is carrying a firearm or ammunition in a public space contrary to the law. The officer may also seize the firearm and detain it pending investigation or prosecution. Inti no na police for gina so a wo mo eye na mra na say I was a police officer no echi nipa ko no a wo ye saade no na oye investigations ehwa de kruntia or to say to no afei so or say under the arms emra no if you show a gun in public chese udan etu adi ewo bedwemu a without lawful authority abra police anase mra ma ho kwan say asumasi kotwetu ni di dwumase ya that is unlawful chese tiamra or see if you fire warning shot in public that counts as discharging a firearm in a public place without permission is also unlawful into fatu no na publicly also so wo de ye de also wo de ye bia otu o de di ensamani o wo de hunahuna o eno so eyade a etiamra ye obia ne hutu a otumi gina ni mu enti no so no aya hunahuna de ama or see the police have the legal power to arrest and seize the weapon if you violate these provisions. The police wo ho kwan se wo chew na wo je weapon kwani kura no e di free won sem isan se udi titia emra ye da tuo e fa hodie so nti se de yamam panyini kan no it is rightfully so e was emra na timidi no nti medifo ko nanim no e no no mudi nkomo sere kama ya o ye se o we na brantie na no jan na ona no jan nche no tutuo no e mo nyina de sere ye ena na Asake yes enko bebe man panyin no de fe de fe na je wakeka nsem kakra na o de a try say man panyin beti no so man panyin say man de mra the law is law into be and was so Ghana how him say we are all below no one is above the law into say the tibia no e was say any finally no or say discharging firearms even as warning shot can kill someone because bullets fall unpredictably and can travel far. Ghana's law aims to prevent such harm and maintain public safety. Into say etu onu yi na ma warning shot cry etumi hunahuna ena sebi etumi to etumi pra ena to na ekuta nso so etu a sebi ekwa akiri nti ye ba sei no a etiamra e wo se nipa no ye na ye de bo nkofo ho ban nti dedi kan no police agitu no de to so mienu wache abrantie no investigations owie a ode ne bema court na de court wo so one no aka nti sei na abrantie pa ni Cyborg ni tu okototo ye wo honom no enwa manebo asi akwa wie megidi say we do bi ankase man panyini tiri mo de na se bibisa isan say we strong one in the ma one ya e dia kaka bensem ne tumi so ye de ope enya akranko kumase so ye wo guys bisa ye omudidi mpanifo bi echi omudi tumi ahye omonsem you see them na gun hihye wo mo ho ne ade ebi onyanto ye nti ena ne ho maasem no but say ye mran kwa me ye ho say tumpo kwa na de na basabasa na enya and ye ho a lot of bouncers ne nkofo bebeba omo na ma etu hye wo mo ho entokwansi ye obi ntretin wo mo enso so hye wo mo ho emra no che say etu no kwa no kwampo no ehunahuna obi intimidate obi inti no mpanifo ebe say if there is a step amoto are very good monko so na muntu from my interior minister Yura Muntaka Yura IGP Yohunu ene mampanyini ya oda armed forces ekoni nyina no mo ya deal with we ya mo aye no because menyini say them di kan no Ghana ni be ko abrochi na mo ai Nigeria kwa no mo artist no se be mo kwa no mo fancy wo mo sa mo soro sa to the extent so about Ghana hanom fine e betuma ma wo mo so but to the extent so for two now they chire ni so wonye bibia anchire ni so anchire guy levels anchire ama welcome say two na auto na eye ne patre ya na nka no so wadi ewu bi say enka patre ansa na ya chewa na asesen na bi mra na say woto krompo na obi yem hina wo se echew ntino omapanyini de da na odi ato
nti se na brante no asem esiti nti ye hwe ni mu de besi bia so ye de ebebre mu ye besere se mrei enye mrepa. Last days are always dangerous nti mu ye hwe na ye mo ye ho ban fan free ni ma boni bia ho na bibia so nti nya kama posi de oni holiday ene oni mani gida na oni mo hwe omo ye bambo ene ade a da bia no omo so ehwehwe busua na aha ena mede mo ebesi mama for happy birthday yi and sorry so na ene eye Kendrick Boache Frimpong a birthday onya enfinhia and 4 years so ko school e wo Forcing International School e wa tonso dompo ase na eye ono ankasa ne papa Inspector Isaac Frimpong Detective Inspector ya wo Otafo Police Station ena ereshe na brantie yi a happy birthday osenya kopon ka no ho na onto no nkwam na wo menye panyimpa daache na bibia intumenya kamanti no ye nyina so Kendrick ya ma wa woda pa ya hodin wom nyinyi che enyina ensoso ewom abusua ha ena yede edwumadi no esi ADUMASA TV so ni ya ma nyina afihia pa yakra ho